Alright, yeah. Sesiqalisile. Lo umpandula wesidliso lo lapha isidliso. Lapha isidliso nqodlisiwe. Ya. Alright. Awudlisiwe uyiwo lapha ulokuzikhumela nje mbitshana. Ngamalanga. Lo umnungwane. Umnungwane. Wamalonda. Amalonda. Ngawulamalonda emlonyeni. So wakugiga ngani okwizinto lokho ngoba kwakuyisihlahla phela ngithi. Ngawugiga ngengiga. Wakugiga ngengiga. Ngasuka lapho ngasengikusefa emva kokugiga kwami. Ngasuka lapho ke ngasengufaka emaphakethini nala. Okay. Then umbanda. Yo ngumbanda chacha. Umbanda chacha ngwabo baba. Ngwabo baba umbanda chacha. Okay. Udliwa ngesobho utshwala kambe amahewu uma nganathi utshwala uzishayele nje kahle izwe zabo baba lezi uyaqinisa iqolo kakhulu ikalakata umshina wabo baba umshina lo umshina yona lo uyimali uyidola okay sesibuya ngale intolwane leya umgugudu umgugudu lapha umgugudu udliwa ngepolishi ngokuqinisa iqolo labo mama balokusebenzisa ngasensi abanye abantu bafaka ikhensa benza ukuthi bezibise labo bebatsha kuyabuyisa inyama zanebhiza umgugudu mama kubo baba ke iqolo hayi iqolo phela zela ipolishi alright then sesingena lapha ngontolwana untolwana ushaya ipolishi noma ngubani umntwana omncane ngubani umoya ukuthi uvaleke ukuthi lo moya ubona njani hayi lokudla lokho kuqeduka nje thola amehlo semhlophe kwelilanga kodwa uzokubonga uphuma wodwa la umoya intolwane nansi mkhulu uyasebenza ukubophela ithumbu uyaqinisa ithumbu ithumbu ukuthi ungabi lo moya ilokuzeni-ke umbanda chacha lokudliwa ngesobho kumbe ngotshwala bale phansi kumbe amahewu uzebenzani ngizakunika nyarekoda la yibo baba la malini bona dola konke yafananisa alright dola isi lapha mpo ngihamba ngifaka 2 by 2 kodwa iphakethe lilinye lithi dola lithi dola then bona futhi nxa sengiyangithenga nti bese ngibe kwasongo so thomba umbana nthetha ngwani ngesobho kamba amahewu kamba utshwala hayi ngubani ngabo baba lo idasbo igama baba ije hayi ngapho ngugogo ngapho imbiza layo leyo ithi ukuthi imbiza ekholwe yabo baba layo kuna ngapha ngikwazi ukuthi uthiwa imbizane nale ngithi ukuthi lapho uphumile lama ntolanga nakona sakufika manje esimbuza ukuthini uhlathelani lapha usebenza kuthi hayi ufaka ini ufaka esobheni kumbe mahewu kambe etshwaleni kumbe 7 days njengale la le ngaki ufaka unganani gesi ngafaka la uyabukhanyile uteaspoon akubabi hayi kwenzile la uzabona ukuthi hayi mana esobheni emaheweni eporigin hayi porridge into liquid into liquid then lokhu ukuhamba kunjalo akufakwe emanzini uyokukhuma nto amalonda lo xa ulamalonda manisizi mani thani xa ulamalonda empijeni khuma bona ukashisa kuphi umnungwane amalonda then sesizobuya lapha umpandula wesidliso wani ulapha isidliso nxa uthi udlisiwe nxa usizule isidliso uyabulo kuhlala ukukhuma kuyabonisa isidliso usizwa njani emzimbeni lapha la kwesikhathi uhlala usizobonga ukuthi esifubeni iheartburn isinulela manje lo uyanceda nomuntu one-sugar diabetes umnungwane bethu ngoyetshukela uyancedisa konke amalonda uyancedisa ne-sugar diabetes uyancedisa umuntu oleshukela uhlala ukukhumakhuma uyancedisa kakhulu umgugudu usebenza ukubopha itumbu labo mama bawufaka ngasese ngale bezama ukuthi bebise ukuthi bebebatsha bathaka izikhensa nje wani bafaka umama ngaphansi ukuthi ivaleke bathi ngoba uthembeka ukwazi ukuva ngale ngaphansi ukuthi la bakulesa idifeni sokuzobuya intolwane ayikhethelekile ukuthi